Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan tamu PM Audio. Ini yang punya PM Audio. Karakternya horeg, iso mecahno udun, iso ngrotokno rambut, kondang pokoknya. Ya kita tanya-tanya seputar PM Audio ya. Yo, gimana PM Audio? Gimana? Enggak gimana? Gimana job lancar? Alhamdulillah nggak ada job karena corona. Mana nggak ada job? Jobnya Iya, batal. jobnya batal malah. Batal gara-gara Oh, corona. kemarin kok karnavalnya sering di sawah ya gimana? Yang ngejob kok tukang tandur-tandur ya gimana? Ya tukang gaut. Nah, tukang daun. Aku malah tunggu you, Beb. Saya ngejob malah wong tandur kalau wong daud. Iku santa apa? Son oman lur. Ndak ya wani balap. Oh, wani balap lur piye niku. Nek ora nek tanggapan pangan rayap lur. Didol. Oh, Cara ada tanggapan. iki wong ndek mau lagi jalan-jalan. Lari Malang. Hari Malang. Oh, sepatune. Sepatune mereke Lea Aweh. Ya padha wae. Des ya. Ya Aweh mereke. Kayak Mas Rudi, kayak Mas Reji. Oh, sing duwe PM Audio. Aku ape ngopi sik.